I'm here with the festival manager, Avia. Hello. Hello, Avia. Hi. I just want to ask you, how was your night, first of all? Amazing night. Nice. It was so nice to see so many happy people. We had a nice dinner. We had some music, indigenous music. It was a great success. We had a lot of people having their photos, and I'm looking forward to see them online. Please share them because we really want to see they're online all already, of you. and yes, you can find them on Facebook and on Instagram. Both the photos from the reception and the first part, and from the red carpet. This difficult story, and every day was a challenge. Before we start the conversation, you're a Sami and Blackfoot filmmaker, you're an actress, you're a writer and director, and here at Nuuk International Film Festival we've actually had the pleasure of seeing you now 3 years in a row. 2 years ago we screened your debut as a feature filmmaker, The Body Remembers When the World Broke Open. Well, thank you. It's an honor to be here in this virtual way. I wish I could be at the actual festival, but hopefully in the future when COVID isn't a thing, I can come. So aperiteraasaarumaan asilarusunnersunga imaattuk pipalummingaanniik taasianeqqinnernaarlun sianeqqinngiptorami autaalilornatalu ta akasianeerasaarami sililerput nuulur akuunikung arlat uaimaatto jeg er ikke så meget for der er så blandt jeg grafisitikuttaramikkuwa jeg skal have den så lav som muligt altid selvom og så bliver den ikke så skarp. De siger, for de billeder, jeg tager, behøver den ikke være så skarp. Jeg vil hellere have det dybde, end at det er skarpt. Hej, kan I høre mig? Nej. Hi everyone. I don't know if you can hear me, but... We hear you. Okay, thank you. Ruinaruiruissua erkarissi tikilluarittilamassi Nuuk International Film Festival 2021 kakkanuanner ajoralortuma akkersinnaanginnama sulikaansernerpunga kisiallallimangorpat takussaun ukiuarlalli suleqatigiilluta una aaqqissuunnikuuarput tusaasassituullu tallimassaannik maannakku aaqqissuussimmata pilluaqorusuppakka filmfestivalum aaqqissuusisut. But thanks so much for coming here and for being here for the opening night of Nuuk International Film Festival, the 5th edition. 5 times in a row we've managed to pull this off. And I mean, we're here now for the opening, so I think at least we're going to have an opening night. Then we'll see what the authorities will say after this. My name is Emil Hertling-Peronard. I'm the industry director of the festival. Thanks to all sponsors and partners for making this possible. Ja. Festivalen startede i går. Ja. Hvordan er det gået? Vanvittigt dejligt godt. Hold da op, det var min første indskydelse. Det gik rigtig godt faktisk. Vi var spændte, fordi der er corona, som sædvanligt. Men på trods af det, så gennemfører vi, og vi bliver ved med at gennemføre. Vi bliver ved med at have screenings, og vi får stadigvæk heldigvis gæster. Altså alle har arbejdet, men så er der nogen, der har været nødt til at arbejde hjemmefra. Så har vi haft en festivaldirektør, som har været nødt til at være i karantæne, og så derfor har hun ikke kunne deltage fysisk, men så var vi så
cool, at vi selvfølgelig, fordi vi er en filmfestival, så lavede vi en livestreaming hjemme fra hendes hus til åbning ceremony. Og det var simpelthen så rørende og smukt og fedt at se, at man bare kan klare det selv på afstand, ikke? I think often when we see LGBTQ plus persons portrayed on media, it's in a very European setting. And for me, at least, as an LGBTQ person, I have kind of been like, okay, so all this is going on out there. Okay, welcome everybody to Nuuk International Film Festival. My name is Emil Herting-Peronard and I'm the industry director at the festival. And today we have a special event talking to two special guests at this film festival, and I'll introduce them to you briefly. Thanks so much for coming and welcome to I was just saying, there's a guy drawing here, it's like being in a courtroom drama. Yeah, I know. Yes! We'll post them afterwards and you can take them home. Balthazar Kormakur is an Icelandic filmmaker, director, producer, writer and showrunner. Started his career as an actor as well. Nikolaj Coster-Waldau is a Danish actor. Been in many films and TV series, going back since Nattevagten, Nightwatch in 1994 and up till Game of Thrones and beyond. And of course he's better known as Nuga's husband. And it's a pleasure to have both of you here at the festival. It kind of came about at the very last minute, and it's been nice to host you, and we've been sailing and eating dudu and doing all kinds of stuff. I could see this in Iceland. During since I started the business, we were in a similar place as Greenland in our filmmaking. We made very few films, and they were underfinanced, but there was a lot of talent in the country and a lot of will, and in the last 20 years it's risen to be a real industry. Yeah. And to the level that the politicians are talking about now, because there's an election, to go up to 35% tax rebate, which you wouldn't expect them to say. In our opinion, it's really important that we as inhabitants of the Arctic have a voice in now and in the future, and of course film is a beautiful and strong way to do that. And I'm really happy to make this announcement here, that we have Balthazar Kormakur and Nikolaj Coster-Waldau and also Nuuk Coster-Waldau are going to be the first ambassadors for the Arctic Indigenous Film Fund and help us.
Det er gået exceptionelt godt under omstændighederne. Folk har været glade. Der har været nogle fede paneltalks og fede film og kortfilms verdenspremiere. Og det har været bare en super stemning hele vejen igennem, så det har været overvældende, men vi kan også godt med, at det har været trættende, fordi der har været mange ting, der er sket på én gang, så det har været vores mest kompakte program i år i forhold til alle de andre år, vi har haft, så det har været super fedt. Hvor træt er du på en skala fra 1 til 10? Det er nok omkring de der 130, vil jeg skyde på. Men jeg lever på hele den der buzz, der er, og folk elsker det, og folk kommer og snakker til os og siger, hvor fedt program I har, og glade. Og kvaliteten af filmen i år er exceptionelt godt, så jo, det har været super, men det lever vi på, og det kan vi gøre de næste 10 dage, hvis det skulle være, men vi holder os til de 4 dages filmfestival. Hvor mange kopper kaffe har du så drukket? Ej, det har egentlig ikke været så galt. Jeg får 2 kopper kaffe om morgenen, og så drikker jeg ikke mere, så jeg kan sove, når jeg kommer hjem. Okay, men katuaqsulaqatigalugu unnuit pingaussaat aallartipparput unnummut aamqilanarnikuuvugut takutitassattinnut tassannuna inoqqaavini filmiliat naatsukullaliat isiginnaassagitsigit pissanganartorpassuit taava before one aamma Hanne Sørensen-nip sulia isiginnaareerutta Hanne Sørensen maani oqaloqatigilaarumaarparput so aamma Black Hole Legion Tavalu alladakkaatuarniluqa Hawaiian Soul tavalu aato takuartukutissavagut Neripung aamingirlalluarumaartoq taamaallanil aaminmaa atuartut kiiortut umiarsuutikingilaataani pillugu atuarusularnerussap illa soqoyana Aammalu immikkut eqqaalaarusupparput filmilia aamma ummannami suliarinneqartup an Andreasen-nip producereqataaffigisa anni artikittussaa nikuugami kisin suli mang apuutingimmat nukapisko ansinnerlu naasunik tunissavarput Ersaqaatlaarnersiup Tavalu Hanne Sørensen before one umiarsuutikingilaataani pilluaritsi qoyuneruussaarpeqataarusukkassinuanne Jeg synes, det er gået helt vildt godt, også fordi at, det der har været med det her år, er jo, at man kan mærke, at vi er blevet større det 5. år, og man kan mærke, at der er en udvikling, der er flere film, der er flere, der submitter til os, der er flere, der har lyst til at komme op og besøge os. Vi har haft internationale superstjerner af gæster, og færøske film, og grønlandske film, og sudanske film. Vi har lige haft Jury Award, og så vinder en film fra Sudan i Grønland. Det er lidt urealistisk, men det er totalt fedt. Ko tai mai nei I tēnei pō, I roto I tēnei kaupapa, I tēnei whare, piki mai, kake mai. E mihi atu kia koutou, a te whānui, Māori, a Aotearoa. No reira e hoa mā, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Good evening.
I'm very happy this is here because now I can put my thing, because I can't see with these glasses on anyway. So. Before I start, I would like to acknowledge that I'm standing humbly on the ancestral ground of the indigenous people of Greenland. Jeg synes, det er gået virkelig godt. Altså, vi har haft nogle hårde odds og nogle svære omstændigheder imod os i forhold til, at der lige nu er den største smittespredning i Nuuk med corona, som der har været igennem hele pandemien faktisk. Men det har alligevel på grund af gode restriktioner og på grund af, at folk generelt er ansvarsfulde og forsigtige, så har det faktisk været muligt at gennemføre en rigtig god og vellykket filmfestival med fysiske visninger, med møder, med arrangementer og events, hvor vi har kunnet samles inden for de selvfølgelig restriktioner og retningslinjer, som der er fra myndighederne. Så jeg er ovenud tilfreds, og her hvor vi står og snakker på den sidste aften, mens den aller sidste film kører i biografen inde bag mig, så er jeg også lidt træt, men det er på en meget god måde. Yes. Thank you so much for this year. Especially thanks to Avia. She is the one who can manage everything and just having this festival up running, really.